ishoramari twatangiranye kubaka byafashe miliyoni, reka tubyite mu mafaranga y'amadolari, byafashe miliyoni na 450 kubaka. Ibikoresho byadufashe nka miliyoni 2 tugitangira, miliyoni 2,500, izo zibe 3,700, tuvuge miliyoni 4. Ariko nyuma aho twaje kuzana MRI igura miliyoni 1,350 y'amayero. Ayo yose ni amadolari turi kuvuga nyabo, ataza kugira n'amayero. Turi kuvuga mu mayero. Aya mbere ni amadolari, aya kabiri abaye amayero. Okay. Ko twabiguriye mu Faransa. So ubu rero ibyo ni icyiciro cya mbere, ariyo iriya diagnostic center. Twabanje kwakira abantu 250, ariko umubare ubu bake twakira ku munsi ni 470. Nibo bake. Ubundi hari ubwo 470. Ubundi tugera kuri 700, 800 ku munsi.